Sure, I would do honestly. Wat is die kerk toe vandaag van die vrouw doen? Nee? Ja, nee, zij gaan naar die kerk toe. Ah, dat? Wat zeg ik goed voor jou? We gaan nou van die jakkie krijgen terugkomen, net om. Dat is zeker nou aankom, ja. Oké, geen probleem. Ons het die minister gebracht om te groet vandaag. Tijd, kijk. Het kun je niet pas van. Dank je. Dank je. Gaat langzaam, dank je. Het is een mooi kind. Het is mijn kind, Pres. Hoe gaat het? Mijn kennis, ja, mijn kennis. Ja, ik moet zelf goed te doen. 100%. Ja, maar is het wel right? Ja, 100%. Alright, en als er een probleem is, hier die dame. Ik ken nou buiten die. Merlin. So, als er een probleem is, praat me na. Zoals ik. Alright, bijna dankie. Oké, meneer. Wat zei? Dankie. Heel spannende commissie. Ja, we gaan maar gekomen. Ja, om onze ook mensen te komen zien. Lekker. Ja, want als mensen zoals je ook mensen zien, maar die zijn een jong man. Een jong man, ja. Ja, dank u wel. Oké, Hoe gaan het doen? terugkomen om net iets aan te genieten, whatever lunch. Oké dan, dankie. Ons stel net die minister voor en whatever, als enige vraag heeft, is hulle welkom om hulle vraag te vragen. Dankie. Ja, dan zit nog even staan. Ik denk dat allemaal is. Oké. Ja. Hoe gaat het hier goed? Ons gaan hier goed en daar goed. Nee, dat is die begin. Die mensen zien dat niet. Je bent dus klaar buiten. Ja, voor die begin. Ja, opspringen. Een watervol. We gaan niet naar die bakkerij wat open is. Dat is heel aardig. En kom je aan toe. Hoe gaat het? Ja, goed man. Bij dan Christen man. Ik kom goed als man. Hallo, die lekker gaat. Ik denk dat die man zien, hoor ik door je hand gepakt. En hulle was samen met ons bij de church service. Dank je. Alright. Ik wil vandaag lekker kom lunch eten met hulle, né? Hulle bring dit nou. We gaan een plan maken. Lekker plan maken. En dat is mijn boven. Wat is je boven? Morgen. Oh my God. Nee, bring je eigen. Ik ga nooit met ons gaan. Nee, al die was niet. Wat is uw dag is uw boven? Morgen is het. Die datum, geef me datum. Hoe is het erbij? Het is mijn birthday morgen. Ah, mijn birthday is morgen, voor je. Zo, mijn birthday is ook in 10e. Dat is een opkat. Hoe zeg je? Ik is een jongkat, zo'n jongkat, een jongkat. Is het? Ik maak 51 morgen. Is het? Is het woensdag? Ja, het is woensdag. Dan maak ik 64. 64. En dan de kreet zou ik het Zo, de jaardag is woensdag. Kom eens woensdag en dan is morgen. Wat ding is er? Ik wil gewoon iets willen zoals... Oh, hier is hem, kom nog iets van. Die ding is er. Ik moet morgen iets komt erop hier, die is van mij maar net een zijn, dat was wel jaardag hetzelfde als mij. Gift, né? Ik ga die bij je geven. Ja, het gaat verhasting. Als je morgen komt. En dan is het 13, hè? Die 12e. Op je dag van die badje. Op je dag van die badje! Morgen ga je nog geen stuur op de en als ik het niet stuur, dan zie je ons is allemaal lenig. Dat zijn zo lenig. Ik zal niet de skipper weten. Maar ons bij zijn. Ik weet niet bij zijn. Ja, dat is die vader is Kijk, ik ga die brief morgen sturen aan, hè. Kom van mij af. Het moet toe, ze hebben niet zo goed maken met de loerie. Alsjeblieft. Oké, dank je mijn man. Slap, slap. Om jou, hoe gaat het?
Om Joe. Hulle sê om Joe onthou almal se birthdays. So om Joe, my birthday is op môre, so elke jaar moet om Joe mee 'n boodskap stuur. Ek wil jaar April. Ja, wat om Mandela om 27. Die dag wat hy uitkom. Ja. So as die birthday op 27 April. Ja, joune. Op Freedom Day. Hulle sê die manne wat op Freedom Day gejaag, né? Hulle like free is. Ja, nee, nou, dit is Ja, om zo het geloop daar. Maar ja, ik kom nu jong te is, ja. So is vry. Dat sien jy wat gepraat is die waarheid. Jy wat jy sê wat April. Dis vry. dis mos appropriate. Sapra ding maar, hè. Sap. Ek het ook op land sit met hulle. Nie kort te kom stuur. Meeting nou nou. Nee, ons gaan nie meeting, ons het 'n meet and greet kom doen om zo. Ons sal iets reël en whatever, hoe was die diens vandag? Hey, apostel is maar net dop baie keer, nee, maar sorry. Die zondags gewoon, dus must be a leader. Dank je om jou. Hoe laat het keer ons gaan nie asseblief. Ja. Die kan toch. Hy is so nog. Hoe daar by Bradburn se kant? Nee, nie Bradburn se kant nie. Hier by die hoek man, wat hulle kos verkoop, waar jy chicken licken. Oh, chicken licken is nie meer daar so. In die Nee, Duster. chicken licken nie. In die Duster word in die Ja, graveyard. hier by Bosman man, hier by. Daar word in die Hosu. graveyard man. Hoe kan Hosu, hoe kan graveyard? O, yes. Chicken allerlei klomp. Nee, maar hulle is nie meer daar nie. Is dit? Hulle is nie meer daar nie. Is dit? En hoe gaan Daar's Romans en wat. Ja, Romans is daar, ja. Maar as ander plek daar. Sien nou wat ons hier daar by Bosman af. Unless ons daar by dinge is gaan by Campus Square. Ons gaan later weer iets bring aan my. Dus kom ons nou doen hoe dat ons in die shop is met die president. Oh, ja. Baie verstaan nie daai ding. Okay, en die Bybel ons is nog hier so nee. You see? En die ou mense kyk self agter dit, né? In totaal. 12. Hallo, gaan dit? Goeiemôre. Gaan dit goed? Dis ons president en ons minister. Nee, moenie maar so hoek oor die vooruit. Ja, gaan dit? Sakkie. Sakkie, jy rugby gespeel? Ja. Wat het 'n rugby cap op? Het 'n rugby die skieber. Vir die draad sit gek. Jy. So het jy rugby gespeel? Nee. So lank ken mevrou? Oor baie jare. Hoe lank is baie? Hy was op so kyk toe ken ek en my man hom al. Is dit? Ja. Jy getrouwde man of is jy nog Ja, hy is getroud. He's a free agent. Ja. Jy moet kies, hy's baie my vrou wat jy Ja, moet. bly by my. Hy het my gekies. Ek het hom so gelees. Kom eens voor me. Liefde. Here, jy kom sê dis vry. So 'n klein klomkie af. Ja. Jy bom vir jou. Self groot geword. Daai so lekker ene. Daai so lekker ene. Kyk, baie lief vir jou sê, né? Jy wat lag ek, né? Hoe kom ek lag? Jy het bly by my, né? Sy sê niks nie. Ja. Wat jy hoor, hy sê hy's vry en ek sê hy moet kies. Hy sê, nee, maar hy's myne. Jy is baie lief vir jou. Jy het hom favorite man. Jy is my favorite man. Jy sê hy's vry nie. Jy's vas. Hier al die jare. Wat die mooi vrou. Ek het altyd ou mans gehad, ek het fokol gedoen. Hy kom en hy maak diere. Yes. O, hy's nog jonk. Ja. So, hy werk in die tuin. Alles.
Dat hij nog kracht voor die antwoord als hij in En bed die ander tyd. Nee, ik zie wat moet hier? Hij moet hier. Kom met pijn en verkeerd zo'n woord die wat in hier daar. Ik heb zo bleken toen jong gekomen. Dat is lekker in de derde dag. Baie dankie. Het geeft voor mij ook hoop. Zeg, ik moet nog zo met je Ja, nee, gaat jy nie surprise. Ja, hou op die ou man. Kijk, die man is nog vers. Ja, kijk, je mag gewoon niet. Dus de hele dag hier met de zingen niet. Yes, balans. Maar het is gelukkig. Saki. Ja, dit moet je nog moeilijk, maar het is nog een heel moeilijk, hè? Ja, hoe vast? Ik zeg, men vast is zo. Saki! Die liefde! Die liefde is aan Saki, man! Ja, de baby is Saki, man. Het is gelukkig, man. Alright, kijk, je gaat weer even sturen, hè? Ik kom, ik ga weer land zitten, hè? Alright, dankie. Hou van dop. Baie alternatiewe wat was soek ek al. Small. Geef vir hom 'n small. Kijk, zoals ik maar altijd gezegd heb, zien we ons komt als het is lang voor die week, maar Saki. ik kom als ik te leiden, doen zal niet veel dat is net van nou. Dankie, Saki. Nee, dat komt verkeerd. Nee, nervous nou als die Saki. Ai, sak Saki is verliefd hier, man. Kom, geef me Saki zijn vrouw eerst. Wie zo wat Saki zijn man, Fatih Mary. Hij gaat bestel wat hij wil in de weg. Ja, wacht, ik wil niet gaan zoeken, zo hier vat. Ja, wil niet gaan zoeken, zo hier vat. Nee, maar dit weet niet. Ja, is raar. Hy is reg. Die dame nodig nog iets wat ze tent moet ze Ik zeg, je is een vastgemaakt. Moet je die maar toe maar aan. Wij dank je genoeg, lekker tegen Ja, het is een lekker taddy, man. Ik heb nou steeds over dag verbaasd hoor, die liefde. Ek wonder waar kom die liefde in die Joppie program? Hier sê nou. Hier sit nou. Gaat het? Meestal hoef ik eens die man beginnen, joh. Hallo, Paan, wel, denk je. Let me answer quickly. Let me answer. You know my sons are Liverpool. And I'm not even sure they my sons, eh? Because they love Liverpool. Yeah, no. Yeah, I know they're big Liverpool supporters. I'm from Leicester days. Is it? But you think this is when you think the league is... We got it. Yeah, We got it. it's a done deal. That's done. Yeah. It is done. deal. But what you said when Klopp left, Huh? when the coach left, what you said, Ja, the previous We coach, were, Alkemele. but this new guy seems to be. on top of it. Yeah, he's taking. Yes. Yeah. Het is, kijk maar voor soccer. You watch football. You see, this is true. You're not really a soccer person. You get irritated when you watch soccer sometimes. No. Oh, you live there. No, she You has moet to hoor. join. She has to Jong, join us. jong meisjes, jullie moeten nog leren. Jullie moeten nog leren. This is a teachable moment. Mommy is not really a soccer person. But she doesn't get angry when the family is watching soccer. Los ons uit, laat ons in sneeuw sokker kyk. Asseblief man. Nou bly jy verby die TV loop en is die game nog nie klaar nie. Jy moet die referee. Ja. And you must remember the Bible says the two become one. Amen. Hey. Pastor. Hoor jy? Two becomes one. So we both Liverpool now. Yes. I converted them. Oh my word. You see, that's a very important point. We both Liverpool. Jy kan nie 'n ANC is dan slap die land van 'n PA nie. Jy kan nie 'n PA is nie. Jy en jou vrou en jou man moet saamloop. Die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader.
daar sal ek 'n blessing bring. Nou, daar gaat jy 'n blessing as jy is die kant toe, jou man is die kant toe nie. We need to be as one. That's division. Yes. Kyk hoe lank is die mense saam, hoe jonk lyk hulle, hoe gelukkig is hulle. So julle moet leer julle jong meisies. Jy sommer 'n Kaizer Chiefs, jou man is 'n pirate, is al die oorlog in die huis sit. Hulle gaan die PA. Moenie hoor jy gaan met die ANC uit. Ek sê no vir jou. Dankie. Ek het nou 'n life lesson geleer. I've learned a very good life lesson. Yeah, now see. There's something Madeline is going to bring this from me because you guys play. Okay, cool. Thank you so We much. appreciate it. We say thank you last week, but at least this week you The guys sides, are get the here. right sides. You guys are here. So give us the extra. You know me, it's double X. Yeah, the double X. Me I don't sleep cake in the car. and my daddy, we bring the double X now. We big size. Yeah, big size. Because this thing set like a midriff here. Yeah, when they give you one, it's like a midriff. And the poop tube, you know? We don't want no poop tube. That's not doing well. Yeah, they do well. They do very, very well. Yes. Yeah, let's go over to the picture. Come. Yeah, it's a picture. Let's see. I believe this. Je kan niet liefde als je, die man heeft liefde, ik heb mijn liefde, hier zit mijn liefde. Dank je. Thanks, Auntie. Okay, thank you guys. Thanks, Auntie. Mama, bring the picture now. Wat gaan we doen? Ons het net een resident bij Auntie Rihanna. Dan moet je weer gewoon een beetje gedrukt. Kom je goed op. Om zien strijd? Maak die van de weg. Allemaal daar is maar daar is daar is een plek daar onder Shell. Hallo. Ik heb een groep zelf gekomen. Ik hoor het aan die hoeken af Merle oor die mense. Ek moet net kom aan moet vandag. So ek myself bring my naam is Gaten McKenzie. Ek is Rihanna. Rihanna. Is dat Rihanna se? Ja, nee, nog van. Ons is allemaal vloemen. As dit doen meer is ingaan net. Ja. Sing hoe ons iets dan soos Rihanna. Sing hoe ons iets. Soos wat nog? Soos Rihanna. Ek ken nie my naam nie. Sê vir Pres die eerste dag toe ons ontmoet wat wie was dit almal saam? Ek ken jy Jenny. En toen zat Rihanna, die zanger, toen zat Marilyn Monroe en Jennifer Lopez. So we just made dat is maar een band maak. Een band maak, ja. So. Nee, ik denk om groet mee en dan gaat Merle en iets brengen mee af. Nee, baie dankie. Baie dankie Rihanna. Dankie Auntie Rie. Dankie Auntie Rie. Ik zeg geloof Jennifer. daar staan die karre aan de kant. Ja, Sammy. Hoe self local food hier? Hoe maak food? Is die soft food? Dit moet hier is ons moet net mekaar beschrijven, alles moet nog toe. Dat hulle toe. So ja, hulle maak het op 'n Sondag nie. Okay. Ja, dan ek weet nie ander plekke wat ons nog gekry het op Fort Park iets. Auntie Jen? Jennifer Lopez. Ek is live, Chris. Oh, yes. Ek gaan my bodyguards kry, maar... Ja, asseblief, ja, asseblief. En hoe gaan het? Ek is Gaten McKenzie. Dit is 'n voorreg om jou te ontmoet. Dat is 'n groot voorreg vir my. Ek hoor julle de band Jennifer, Marilyn en Rihanna. Maar die kou doen. Ja. Die kou. It's a great pleasure to meet you and a privilege to meet you. Thank you very much for coming. Dis al reg man. Wat 'n oom, die jong blaar. Hoor jy sê oom nie. Toch eens altijd die aan. Hy is jonger. Ek weet so 'n vrou wat kry so jong vrou. Ja, hoe gaan ons hom ry? Nee, ek het net gekom self te kom groet man. Ja, nee, dit reg. Mense kan We sien. feel so privileged, yeah. Yes. That's lovely to be Thank to you. be seen and it's great that you do this. It's amazing. Is so mooi vrou. Well, baie dankie. Baie dankie. Lekker choice. Goeie my. Ja, dit mooi gekies jong. Ja, dit reg. Ja.
Ja, alright, bye, dankie. Ons is happy. Ons het net een krag en dis die water. O ja, meer het my gesê oor die water, ons is nou Ja, altyd probleme met die water. Ek sien dit is 'n Johannesburg ding. Ja. So wat ons nou gaan doen, die president het saam met my gegaan, wanneer was dit donderdag. Toen gaan die president kom die president tot hier. Ja. President Ramaphosa. Om vir 'n bietjie oor die vingers te tik. Ek het die gesien. waterprobleme nou ophou. En hy's baie kwaad oor. Ja, ek is bly. Hy het vir ons almal gesê, julle soort die probleem nou uit. Ons moet nou binnekort aan hom weer gaan rapporteer hoe ons hy probleem gaan opvolg. Ja, en so ons moet met 'n antwoord kom. Well, I couldn't ask for better. Baie dankie. Bye, dankie. En Dat jy kom met Madeline. dankie. Jy's A1. She's a marvelous woman. Beautiful. Yeah, she's lovely. And look at that smile. Marilyn Monroe. She's really, you got her on your team, the right one. Thank you. We're always happy to see when she comes Yes. around. Thank you, Mr. McKenzie. Thank you so for much. coming. Thank you. Enjoy. Ik zie die Marke Collection is nummer 2 nou, né? Ja, Die waar, ik ek ga het nog al- veel designen enetjie ook brengen. Oké. Die broek. Die broek. Oké, Jenny, ik ga later iets brengen. Onthou je van Mapango, ja? Did you get a t-shirt, uncle? Het Anthony niet die extra laat gebrengen? Okay, can I bring the one this one? No, sorry. But she'll bring it to herself. You're going to bring it. Okay, thank you. I will read that and I'll revert back. Thank you. Thank you. Yes, it's a week people. They didn't get. She's one of my staff people here. Yes. Alright, ek sien jou so die weer. Dankie, my groot man. Kan ik een foto van je? Ah, yes, yes. So, hindi pa may say that na take din. Waar is het? Sorry, né? Jy moet net dis gebruik. Geen waar grondskiep vir tong. Queen. Ja. Gigi. Gigi. And right here, Patriots, we're just sharing with you some very special, beautiful moments from today, the 9th of March, where President Gayton McKenzie in the city of Tshwane was going around to old age homes, meeting the elderly, greeting them, and just hearing how life is. And this was very, very beautiful, seeing from a president who makes time for his people, makes time to go shake a hand, break a short conversation and move on. And what is also one must take into account, look at the humility in the human, where he takes off his hat when he greets an elderly, showing respect. Moving on to the next one, taking off his cap again, showing a sign of huge respect. And you know, this is the moment he was talking about a councillor who knows the names of his people. When he goes in there and actually are able to hear the names of the people even before they introduce themselves. That's how you see a very good councillor who loves his people. And in this instance, you see the elderly very happy to see him, no matter the color and the race, all happy to be in this community. And as you know, it is very, very beautiful to take care of the old, because that is where you get the most blessings, showing love, respect, acknowledgement, and taking care of our elderly. The Lord blesses those who respect their elders. And also, Patriots, on this beautiful day where you see even Mama Mary, there a lot of other Patriots from the youth and all the other people, the media, Cleo,
there as well, showing all that their work, and they are there with the president, part of the presidential team. You see the other elders in this little community all coming out, happy to greet the president, happy to see that the president had made time for them, cracking a joke, showing respect, giving them love. This is exactly what patriots want to see. You know, when being together is the most important thing in communities, this is exactly the love that we want to see as patriots. This is the love that we're always happy to see as patriots. Very, very, very important, and very much showing us how our president does things. This is the first president of the Patriotic Alliance, showing the future how it should be done, and tips must be taken in this instance. The vibe that he has, the love that he has to talk to people, to laugh with them, hear them out, and that is the most important thing, because people will remember that, and not always that diplomatic person who only talks to them, but person who talks with them, listens to them, and responds back. Very, very, very much important. And this is one that all these elderly will remember, that the president who was able to make time for us, was able to come to our neighborhood, and was even able to listen to us and actually share conversation. One who cares. Because 2026, those elections will be very, very, very important to all patriots in South Africa, from the north to the south, from the east to the west. Those elections will be very important. They're different from national, but the municipal elections. That's where we need the mayors to actually win. I hope you as patriots enjoy these videos, seeing the president go up and down with all of these people, having time for them. It's very, very important to see a president make time for his people like this. They were all happy. He was happy. The people following through were happy. And it was a beautiful, beautiful day. Beautiful Sunday. Just when people would least expect it. There come the press. Look at it again. Taking off his hat. Taking off his hat. Showing appreciation. Showing respect to the elder. And that is how you know. That is how you know that somebody is really respectful. This also looks like a very, very beautiful community of the elderly. Ones that we need to see more often in our communities, where the elderly are taken care of, they're protected, and they can be together. Because a lot of the time the youth no longer have the patience for the elderly, but where they can be together, where they can know each other, and actually care and have their own community. It's very, very beautiful. For those who choose to not keep them at home, because you know how things have been happening recently with kids taking their parents to the elderly homes. That is only in special occasions as well, but on the most important ones, let's do our best to take care of our elders at all times. Look, moving on to the next. That is also before the president goes to address the people and give them a line of march and encouragement how to go forward. So patriots, I hope you enjoyed this video. Our President Gayton McKenzie in the Tshwane Ward 82, going around meeting some elderly, talking to them, and showing that he can make time for the people in the communities. All love, even white, doesn't matter
Everybody is equal, everybody matters. And that is the president that we have voted for, President Gayton McKenzie. The one who is all about bringing colors and races together and showing love and respect at all times. I hope you enjoyed this video, Patriots. Please like, subscribe, and hope to see you again on the next coming video. Sure, I would do honestly.